clear tu le ngai thla tu te thole ni chipai le vek u le tun truma chon zanin in khel tur fixer train bul kan tran anga chumi nuwa in khel result le football thulenga kan lut vele thung don nia tun truma chon saita kan zanin UEFA Champions League semi final second leg in khel tur atang hin bul tran don ta ila final lut tur zon na ama sa zo ka hian Inter Milan le Barcelona te anin machonang Inter Milan le Barcelona te hi season kalme ka an hmu nom hle chuti rolin Inter ain Barca lam hian season an hmang thadeu niin angai thei Barcelona lam hi Copa del Rey lama Real Madrid an melma chut nein champion no moi an lo choi towa La Liga lama po champion thei din hmuna ommekin teibula ma an hruai meka treble champion thut thei din hmuna an dinga tun game hi an tan apoimo hle don anne Inter Milan lam ero an chet hatok lo hle Copa Italia lama an melma AC Milan chu semi final angam loin avan doi zoka an tranga Italian Super Cup final a po an melma AC Milan bokhi ne lovin avan doi zoka an trang bok Syria lama po an tal boy meka ma an hruaina lovin teibula pahni na anom meka champion lo thut theidin mona an ding bok chu wang chon UEFA Champions League hi an tan apoimo hle hang kan lo tarlan photo angin UEFA Champions League ka team pahni te hian nu ma an nei chelo hle Barcelona hi he inel na hin trumnga an lo champion towa Inter Milan hi trumthum lo champion ve to bokin chuti rolin tun hnai chawa ero UEFA Champions League ka hin champion no mo hi an choi theilo hle maya kumin bi kairo champion thei tura ring kai team pahni an ni me ka an game khel po hi amu nom hle turangai anni team pahni te hi amma po kan lo tarlan to angkhanin UEFA Champions League ka hin trum som pathum ngot mai an lo in machon towa Inter Milan hi trum ni chaula chakin Barcelona hi trum ruk an chak to thunga in ne to hi trumnga aum to bok anin machon nu number first leg ka khan Barcelona hian an homa goal thum ve ve in pe in Inter Milan hi anin ne tok puya khami truma khan Barcelona tan lemin yamal le Ferran Torres ten goal an khunga Inter Milan goalkeeper Jan Sommer chon an lama atilut pal bok Inter Milan tan Denzel Dumfries le Marcus Thuram ten goal an khung ve bok ani kha first leg in khel munom tak kan mutowa second leg po hi a munom le hle in arinom first leg anin khel dana tanga hante chan chak tur jok soithiam a harra Barcelona hi tam takin anda sang zoka ma se Inter Milan lampo kha an hlau om hle ani kha San Siro in khel tur an ni bok awangin a munom hle in arinom Inter Milan hi kumsang ni pakwa sang ni som season na semi final a Barcelona Mourinho wa hnuai lo pet la to tu kha an ni ya an champion zui nge nge ani kha an ni pahni in khel tur hi chu a hmu nom thin khop maya tun truma po hian an ni pahni in machon le tur hian borok anei lian le hle in arinom first leg ka an loin ne tok to boxia away goal rule aum lo bok awangin second leg ka achak zok zok hi final lut tur an ni don anne second leg big probability tronga tein Inter Milan chak thei na hi 32% anga da an hi ya Barcelona chak thei nei 44% anga da ni ve bokin draw result aum thei na hi 24% anga da ani bok tlang zok tura an rin an te na po team pahni te anin tuklang ang reng khop maya tunge tlang tura in rin zok te po han thai lang vele tawla thau me in hliam an nei dan hi han enta ila Inter Milan a hian an midfielder Carboni le an defender Benjamin Pavard te chu an chhor thein arin om lova Pavard hian training an nei towa a in lan theng em tiaro chiang taka soi ala om lo thung hey aya poizok tur chu an forward Lautaro Martinez a in hliam hi ania karto pa khan an team tan Italian Serie A lama po ain lan lo ani kha akai zathana wangin ain hliama tundin mona achon mek chuti rolin ni zan lama Fabrizio Romano atarlan dan chuan first team training azom to niin alawa zanina Barcelona machon turin ain lan thut mai thei niin tarlan ani ain lan thei chon Inter Milan tan thulomam tak ani do na ain lan lo ero chuan Inter Milan tan hian apoi hlein arinom Barcelona lama hian undefensive midfielder Marc Bernal an midfielder poimo Marc Casado
an left back Alejandro Bernal te chu an chhor thei don lo ti a chiang to wa chu aya la poizok chu an right back Jules Conde an chhor thei lo tur hi ani o me hei ba kain an attacking midfielder Pablo Torre po an chhor thei don lo ti a chianga Barca tan chon hei hi poi tak ni tura ngai an ne chuti rolin an tan lom na tur ero aum thunga hun rei tak an chhor thei to lo an forward Polish striker ni bok Robert Lewandowski ero Inter Milan machon tur hian aron kir to tur thu tarlan ania Barcelona tran tu te tan chon hei hi thulomam tak ni tura ngai an ne tunge chak zoka inrin te po han thai lang vele taula thaume inkhel tur fixer lam kal san taila nizan inkhel result lama lut vele ta zoi ila nizana English Premier League inkhelom chuna Crystal Palace le UEFA Champions League khel phak tuma tran lamek Nottingham Forest te in machona chak zok anom lova team pahni te hi goal khat ve in pe in anin ne tok he inkhela hen mol nei tu Palace en goal sat tum som ni te me umai an nei ya Forest lam hian goal sat tum som pahni an nei thong inkhel pumpui thlera ball possession le in pass di konga team pahni te anin tluk ang reng khop maya a inkhela anin tluk ang bokin result po anin tluk tatsi ane Selhurst baka inkhel monam tak maya hian atira train hun tha kan model mol maya chuti rolling goalkeeper pahni tana lo omte soitur farsafa soitur aum lem lova golut lovin an trin zui bok second half po goal hi kan humai lova minute somnga pasari na Crystal Palace lamin penalty an lo chuak ta nge ya penalty hi Michel chon lo chuakin Eberechi eze chu chuiturin aron pen chuaka goal thatak khongin a team hi sikhat fain ma a hroi pui zuita anni hemi no hian Nottingham Forest in an nor zui ngal wata an thora po an seng ma hle minute samruk palina an defender Nico Williams sa simsak a train an defender tho Murilo chon thatak main an sipor sud na goal aron khonga team pahni te goal khat ve ani zuita ani hemi no hian goal khong tumin team pahni te in norton a hlo om thin khop maya hun top ma hret minute somriat pakuana Crystal Palace an Eberechi ese chon hun thabik aneya minute som ko pahni na ani hian hun tha dang ani le bok amai ro chu a hun tha nei hi amang tangkai zo talawa goal khat ve in pe hian an trin zuita ani tihian table thar bera Nottingham Forest lam he khel somthum panga point samruk pakhat nen parukna anom zui zela an game khel nong panga tum khat chau chakin UEFA Champions League khel ngai tura ngai kha an khel lo arinom chho tran ta hle Crystal Palace lampo khel somthum panga point somli paruk nen som pani na anom zui ve zel bok Italian Serie lama poni zana inkhelom chuna AC Milan lamin point hum an hlo chuaka an king puimol nei tu Genoa chu goal ni goal khatin an ne he inkhela hian mol nei tu Genoa lam hian goal sat tum som pakhat an nei ya AC Milan mi khol team hian goal sat tum som nei thongin inkhel pumpui thlera ero AC Milan an chung nung filor laka achak phuzok an chak ti taila afu berin arinom inkhel bul antrana atira train hun tha kan modeu mol maya apoi mo golero alud lok lava English Premier League kan seizo tak chi angkhanin first half golud lavin an trin zuita anne second half point goal kan humai lava goal ma saber hi minute samruk pakhatna kan huwa Genoa team tang Caricola simsak a train Vitinha chon minute samruk pakhatna ma an thruaina goal aron khunga he goal hi an chakpui thai mai te point arinom man mase minute somsari parukna AC Milan tan Santiago Jimenez sa simsak a train Portuguese forward Rafael Leo chon an sipor sud na goal thatakin aron khunga minute khat empo aliam ma minute somsari pasari na Morten Friendrop chuan an lama atilut pal leya he goal alu na konga Joe Felixson atho hlok le hemi ba kero goal dang alu bel zui talava AC Milan lam hian Rafael Leo le Morten Friendrop on goal mangin goal ni goal khatin mol nei tu Genoa hi an neya point thum hlutak an hlo chuak tihian table tharbera AC Milan hi khel somthum panga point somnga pasari nen pakuana anom zui zela avan doi zo tang Genoa lam ero khel somthum panga point somthum pakuan en som pathumna anom zui ve zel bok Inkerizal lam kal san taila football Thu Leng No lut chho vele don ta ila tunrum chu Liverpool defender Trent Alexander-Arnold tan
kumsom ni chung alo chen chil to Liverpool a chu san tur chungchang atang hian bul tran don ta ila nizan lama khanin Liverpool tran tu te thong tot thei turin English defender kumsom ni paruka upa Trent Alexander-Arnold chung kumsom ni chung zet alo chen chil to Liverpool chu social media kaltlangin a chu san tur thu aron puang chiang tange nge ya Liverpool tran tu te tan chun uyam tak tur anne England team tana tum samthum pathum lo in lan to Trent Alexander-Arnold the Liverpool Academy tonga injir chuak ania kumsang ni palia Liverpool hi zom tranin kumsang ni somparuk thleng Academy lama ain lana Liverpool captain lani tortia soite po ani man hial anne kumsang ni somparuk atangin senior team tan ain lan tranna Liverpool tan tum zathum somnga pahni in lan to yin gol somni pathum akhung towa midang gol khong tur siam sak tum som ko pahni anhei to bok heng ba kan Trent Alexander-Arnold thin Liverpool hi Premier League no moi pahni UEFA Champions League UEFA Super Cup FIFA Club World Cup le FA Cup no moi pakhat theu achoi pui manna EFL no moi pahni le FA Community Shield no moi pakhat achoi pui man bok mimal choi moina lama PFA Team of the Year athan alo ni towa UEFA Champions League Team of the Season athan lo ni to bokin Premier League Young Player of the Season ate po than alo ni towa PFA Young Player of the Year UEFA Team of the Year mai baka FIFA Fifth Pro World 11 ate po alo lang to bok ariko thi pui tak anne Trent Alexander-Arnold hian Liverpool a chu san tur thu a soina social media lama hian atar lan dan chuan Liverpool chu san tura thutluk na siam hi thil har satak ania Liverpool tlap hi kamanga ireng dona kumsom ni chung he tlap ta na ka khel thei hi kalom hle anne chuti rol chan malampan a hun ve towa chumi chu season kalmek atop huna hian ka ti hlo tling don anne he tlapina min hmangai na le min du sakna te ka hra reng don na he thutluk na siam po hi thil har satak ani ti min hriat thiam pui ngei ka ring tin asoi hei mai ba ka hian Trent Alexander-Arnold chuan Academy tonga hetlap mangai to tu kania hetlap ka chuasan awangin ka mangai don lo ti na ani lova kadam chungin hetlap hi ka mangai reng bokang chuti rolin football a hi chuanin malampan angai ve thina chumi kati hun chu alo thleng ve towa Liverpool a hi chung kati turang kati zo toin ka hria club danga kati thayang chi te lan tir ve ka tum don na chumi a chon Liverpool tran tu te po hian min thlop ngei ka ring tin a soi zui bok Liverpool tran tu te han Trent Alexander-Arnold hi in ui hlomem le thuthar bera alan danin Arnold hian Real Madrid azom don ni hin alang ta Tonight sawa United team ina transfer kongka kharta ka ansu tir pani che tha mai Anthony le Marcus Rashford chungchanga Ruben Amorim chon thuthar aron nei ya mediaten anzo na chu changin Ruben Amorim chung kan team hian tlak cham lian tak kan nei anne January thla player poimo kan chu tir kha thil poi tak ani ya chuti rolling kan team a anni kha anin siam tha theilawa chu wanga in toi thar tura chu tir kan ni bok Rashford le Anthony te ming lamri khi thil ol tak ania adik na chen po aume kan player poimo engemaw zat kan chu tira anma ni thlau tu tur kan senglut le man lo kha thil poi tak ani chuti rolling kan team hian in balance tok tak turin thei top kan chu meka gol khong treu ai chuanin team ngel nget nei kan tum don ani tun din hmuna hian mitam takin kan che siatin an soi thina amai ro chu hei hi adik tok lo ani team in siam tha chhomek kan ni ya kong dik kan zo chhomek ni in kei chuan ka hriatin Amorim chuan asoi UEFA European Championship nei zo ta ka che tha mai Spanish forward Nico Williams point thuthar aron nei vele ta Athletic Club Bilbao winger Nico Williams chuan Manchester United second leg ka anma chon tur chungchanga thuthar ron nei in Lemin Yamal angin game thlak thei turin theina ka nei ti ka in ringa chumi chu second leg ka pohin ti thei ngei ka tum don anne golte ka khunga ka teammate ten min pui bok chon second leg ka comeback thei kan ni ti hi ke chon ka chiang hle ya nu fual hle tur po kan ni lo anne tun din muna kan team hi kan in lungrual ma comeback ro pui lom turin thei top kan chho don na kan lom thei ngei po ka ring ani ti hin Nico Williams chuan Manchester United an ma chon tur chungchang hi asoi German midfielder Toni Kroos sa thusoi hi kan pomzong ani hlomem le Toni Kroos chuan Pedri hi tun din huna khovela midfielder thaber ni in ka hria a
keima hian ko hmuna tangin ka lo chik ve na sakhop maya tundin hmuna midfielder te kamit la tu ber an neya player tha tam tak po ka hmumek an ni chung zinga chon Pedri hi helai hmuna dinga chon a thaber ni in ka hria a athiam ma khovela midfielder thaber ni thei turin theina anei bok an team an tal boiline tlarlai lam atang game thlak thok thei turin atha ma chu tiang ti thei chu mi bik an ni thin an ni gola khung theya midang gol khung tur sim sak athiam bok alai lama anget ma chu tiang chu midfielder tha te kan soi thin chu an ni te yin Toni Kroos chuan a soi Chelsea striker Nkunku point thu thar aron nei vele ta nipui transfer kongka loin hong tura achua nge arinom Fabrizio Romano atarlan danin Christopher Nkunku hian athutluk na alaso son lo ni yin alanga tun transfer kongka loin hong tura chua nge adu thu asoi ni yin alang bok nipui transfer kongka loin hon vele Nkunku hi club danga alut ngei don ti achianga January transfer kongka ain hon lai chu adu thu club ho tu te hne na athlen kha athutluk na tun thleng hian ala so son lo ni in alang ta Nkunku hian club thar azum ngei arinom Real Madrid coach Carlo Ancelotti point thu thar aron nei vele ta Arda Güler chungchanga angai dan aron soi Carlo Ancelotti chuan Arda Güler hian mabak anei eng le ti kai chon ka hre chiang hleya chumi wanga he tlapa senglut po hi kan ni bok tun din hmuna khelna hmun achang tam tok lova hei hi poi ka ti hle chuti rolin ani hian quality thatak aneya thei top achua athok rim bok a confidence pe hi chu pui tak ania he team hian alama mo reng dona lo chu san ta poni la he tlap hian ankol zoi zel karinga atha zel anga season tharlo tura po athat bel zel dona chumin holama phaichon player ro pui tak ani nge yang ti in Carlo Ancelotti chon Arda Güler chungchang hi asoi William Saliba point thu thar aron nei vele ta tun hnaya Real Madrid nen thuk taka seizom anni chungchanga thu thar ron nei hin William Saliba chon tun din hmuna tuma biak ka nei lova tuna ka hmangai omchun chu Arsenal ani ya he tlap hi chu san tumna ka nei lo bok Arsenal team hi trophy choi puin chu san ngei ka tum don na tuna chu kalati thei lova ka ti thei huna te chon chu lampang te chu ka soi ve ma na chuti rolin Arsenal team a hian lotin na pakhatal changlo chan chu ka tum lo ti hin asoi Fabrizio Romano atarlan danin Manchester City lampoin antarnai lam thom chak antum na konga Morgan Gibbs wai chu senglo antum thu tarlan ani vele ta Kevin De Bruyne chok tur mun ro lo khat tu tur atan Morgan Gibbs wai thi senglo antum ta a ang hle Gibbs wai thi aman phu to ka leingam anom chuan Forest lampo hian chu an poi ti lo tur angai ania City lama hin kan mu nge arinom ta Real Madrid lampoin thu thar an nei ta Carlo Ancelotti chungchanga thu thar ron omin da thlatikin atarlan danin Carlo Ancelotti le Real Madrid club ho tu te hin in biak na khun khan takin an nei mek ni in alanga Italian coach season azo main Real Madrid thi achu san do na tuna tangrai lo te achu chu an ti chen tur thu an soi tabok Copa del Rey final an khel ma an thu soi kha atheng dik don ta a ang khop maya season kalmek atop main Real Madrid le Carlo Ancelotti te anin thathen nge arinom ta Arsenal lampoin thu thar ni jang khan an ron nei vele ta RNBVP News lamin atarlan danin Arsenal hian nipui transfer kongka loin hong tura Dortmund atrain Jimmy Geten su senglu antum thu tarlan ani vele ta Geten senglu tur hian Arsenal lam hian amana po pau million engemaza chu pek anin huam ni hin alang bok tun din hmuna Jimmy Geten si Chelsea lampoin senglu tumin tran an la ve meka akhel mek na Borussia Dortmund lam hian an player poimo mana hian Euro mak ta doi somnga tanga somruk vel an phut ni hin tarlan ani to bok Inter Milan center back poimo Alejandro Bastoni point thu thar aron nei vele ta nizan lama khan lemin yamal chungchanga angai dan chu aron soi Bastoni chuan tun din hmuna khovela hin tunge player thatin Mizo ta ula lemin yamal hi kan da tel nge hin ka ring ani hi player ro pui tak ani towa kumno pangte ni chungin first ne ka athai na chu kan lo muto ani chuti rolin ani dang thei tur hin thei top kan chhuwa dona kan kotsin alo soi to ange khanin
yamal dang thei tur hen kan in ring tok ma an chakna hnar dang chat thei tur hen kan in ring tok boke chumi chu kan ti thei chuan Barcelona hi har salutuk lovin kan hne thei nge yang ti hin Bastoni chuan asoi Tottenham Hotspur tana lo in lan to thin Jamie O'Hara point thu thar aron nei vele ta Arsenal team in Kevin De Bruyne chu senglo tura adu thu asoi Jamie O'Hara chuan tundin mona Arsenal team ina anmamo chu senior player team kai hroi thei tur ania Chelsea kan lo soito ang bok khanin anni po hian player ton hriat nei tha anmamo na asang hle Kumin Premier League an man dan te han enta ila Trumdang ang bokin season toplama pressure an ngam lova an chak lo deuh charchar ani hi hei hi abul ber chu ton hriat nei tha player an nei lo wang ani ya pressure sang an ngam lo thin hle chumi tire thei tur chong Kevin De Bruyne hi an mamo a Kevin De Bruyne hi inlan reng lo point he team hian amamo ani ti hin asoi patrong du ve tak mai Wayne Rooney point thu thar aron nei vele ta football pandit na thok mek Wayne Rooney chuan Liverpool le Chelsea in khel chungchanga angai dan aron soi Wayne Rooney chuan khai in khel kha amu nom ma Liverpool ka tran lo wanga mu nom ti po kani chuang lo anni game class kha asang ma Chelsea theina tak tak po kan muin ka hria Chelsea team ina anti that chu ma Kukuraian Salah ada bo thak thei kha ania Mohamed Salah khan kha in kher ha han clear le ta ula hun thra te soitur anei lova chumi tana na thok tha chu ma Kukuraya kha anni ache thadan kha pui tak ania he timin Kukuraya annei hi lom hle tur anni tin Wayne Rooney chuan asoi Korea hi kha in khela khan ache thra in ti ve hlomem le Argentina team te po lo kai hroi to Sampoli point ni zang khan thuthar aron nei vele ta Real Madrid team amudan aron soi Sampoli chon Real Madrid hi an thra ma an thalu tukhi an boina chu ni in ka hria tundin huna Real Madrid hian an leilo top tur an lei ni in kai chuan ka hria a chumi chu Mbappe an lut kha apoita anni season liam ta khan an che thra ma khami tuma khan Mbappe an nei lova Mbappe aron du nuwa an tal boy zuita ani he Vinicius Junior he chu Real Madrid ta na khel tura piang ve hrim ani ya Mbappe ero boina thlen tu ni in kai chuan ka hria he team tan athok thatok lo ma gola khung thei tin soi thrin ma se tun an result an nei me ka te han te chuan ani hi kan burbun thein arinom France team World Cup a avan doizo ka an transan po ani tho hinin kai chuan ka hria a Mbappe hi player ro pui tin soi thrin ma se alak lo na chen po au me tin Sampoli chuan asoi FIFA World Cup no moi te po lo choi to Chelsea legend Frank Lebov point thu thar aron nei vele ta Manchester United player te chu aron khak zau mai Frank Lebov chuan tundin mona United player te han enta ula he kor hatlak tu ma anum lovin ka hria Brentford nen aning khel chungchang kha han clear le ta ila Manchester United tana inlana an jersey hatu ini chuan United history te in ngai to le tur ania mingchia thi in hre tur ani bok amai ro chu chumi chu tu na hen kan muto lova lo an nei chu an du tok mai ni in ka hria player te hian tlap mangai na an nei tak tak lova sumbak ngai to an nei lo bok intana thil poimo tak chu in hriat tur chu United hi club ro pui an lo ni to thrin na ala ro pui reng bok kha jersey in ha thei kha in chuang tur ania chaklo chungin kha jersey kha hak in hre tur ani bok chu tiang chu tu na in mela hian mu kei chuan ka nei lova United jersey hatlak tu ma inom lo ti hin Frank Lebov chuan asoi Manchester United legend Roy Keane point thu thar aron nei ya Sky Sport lamin ankom na Roy Keane chuan tundin mona Liverpool ina anmamo chu player thatak pathum lei anmamo anni Chelsea nen aning khel tum kha clear le ta ula an thatok lo ma champion no moi an choi chan hi chu anel pui tlap te chet wang mai ni hin ka hria tundin huna Liverpool in season tharlo tura che that an du chuan left back thatak an senglu anga ya center back po an lamamo thawin ka hrebok chuaya poimo jok chu center forward ania chu tiang te an senglut lo ani chuan he tlap hi season thara an champion to lo chiang ve wang ti hin asoi
Arsenal lampoin an midfielder Jorginho chu an chan don ta ti a chiang ta ha Fabrizio Romano atarlan thanin Jorginho chun season kalmek atop huna Brazil club Flamengo chu azom tur thuni zang khan ti chian ani ta ha Brazil club le Jorginho te hin inrem na an nei towa kumthum dai contract he club tan hin aziak don ta anne season kalmek atop huna Chelsea tan te polo in lan to Jorginho hian Brazil club Flamengo chu azom don na Arsenal team a kan muzui don to lo tin ani chu ole hatichin hatun tumatan chon ni tamai se clear to te ka channel mingai lut saka chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le taula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne